upravo započinje sinkronizirano posluživanje. Radi se znači o učenicima strukovnih škola koje se obrazuju u zanimanjima konobari i hotelijersko-turistički komercijalisti. Djeca će znači kroz ovo natjecanje pokazati sve ono što su naučili u svojoj školi, sinkronizirano posluživanje, a mi radimo prije toga da malo populariziramo struku, odnosno da na nekakav dopadljiv način gostima približimo da naša struka može biti i zanimljiva u onom dijelu kad se izvodi možda u posluživanju jedan dio i malog šoa, da zaintrigiramo goste za sve ono što mi radimo. Ujedno oni usavršavaju svoje vještine, znači oni bruse ta svoja znanja koja će im u daljem životu i poslu znači biti od koristi da što lakše pronađu posao, da budu što konkurentniji na tržištu. Znači u svakom slučaju sve što se god uči kroz školovanje je puno bitno i puno važno jer se to itekako kasnije može iskoristiti, odnosno može se naplatiti jer što god smo vještiji, što imamo više znanja i iskustva, poslodavci nas više cijene. Ovdje se ocjenjuje točnost, preciznost, a ujedno i jedna doza zabave. Koristim ovu priliku da stvarno zahvalim Akademiji i udrugi Kuhara Škmir što su oni stvarno na ovom području jedini koji forsiraju sve. Pa kako sva zanimanja, tako i konobare. Dali smo svi sve od sebe, evo djeca su zaista odradila, što bi se reklo ono bez greške, po pravilima naše ugostiteljske struke. Struku raditi online, to bi zaista trebalo raditi uživo, znači da smo mi prisutni sa tom djecom da radimo, jer zaista bez te prakse sama teorija ne bi ništa značila. I htio bi napomenuti, vratiti poštovanje ugostiteljskoj struci, jer su generacije prije svoje snove ostvarivale u ugostiteljstvu i to često treba pomenuti, pogotovo u medijima, da se malo vrati poštovanje toj struci, samim tim odgovor na ono vaše pitanje vezano za upise, naravno da će se onda više učenika upisivati. U podizanju tanjura, znači apserviranju, znači odvođenje gosta od stola i gosta, tako da sve ovo što se dešava, sve mora biti to jedna tema zaokružena, mora imati smisao, mora jednostavno imati zaokruženost, mora biti srdačno, mora biti smireno, međutim kod djece se vidi da su oni uvježbani, da im to puno znači, ta mala nota treme puno govori o njihovoj iskrenosti, o njihovom trudu, zato će svi biti nagrađeni po svome radu. Da evo cijeli život imamo, se učimo i nastojimo učiti, mislim da nikad nismo stari za učenje.